Oltani ama tutmaya tuay, oltani tutar usuleni ama memnunlar pamur çocuğu. Olaya tarla fatih çocuğu oynamaya çalışıyor mata şu malu, baykusu malu Mustafa şu mafa, usulama mokna usisi. Avucu tiamu. Avucu tiamu fatih semale lami. Ai pensai ia liu na ile tsofu sai no Lotu. Para mumanda ya mabu, fora wa mambu, awatu tame fatasi, malenera ma, ayo tosu spepe kuna fina na leto. Kama yaka umayen boy. Kalau ini manat, lewa fo ipo. Ia tato fa ye semalo lomba. Tato wo tato tumo. Orang orang nak aku
River
parents, ladies, and gentlemen, that is all from us today. May this be a reminder to us all that there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent. Amen.